Sekali. What happened? Kama nyamweka kamera basi. Basi wako katika tubadde tujja tuva Kampala wetutuusaawo ku buhambusi obukusooka bapingira Bondi Kayihura tuvaamu tubadde tokabuvamu bwe tukipingira sente minibasi evudde eno wansi mukone yeri ku misini awo maaso awo wapakinze baasi awo wabadde wapakinzewo gundi tanka y'amafuta yaze nayita ku basi ku tanka y'amafuta akute saidi eno eyakapakingikana nenindowooza omusajja ayagala kupakinga lwakuba alabye basi ayagala agisale mangu apakinge oba kiki nengamba kati kamuvi kubanga nga ndaba ansemberedde nengamba kamukakanveewo ayitewo kubanga ndaba asembedde tasiba mbadde ndowooza agenda kupakinga nga tapakinga nengamba kanzireyo eri naye nangobere genda natomera basi Era yabadde pakinze Main Road Kayihura Trading Center niwe wabazanyira pool kati eno minibus yabadde eva Port Road nepoko bus ngeva Kampala kati wa minibus yatidde okutomera tera ne basi ngeveri kati wabadde agisala natomera mu basi accident eji yabaho mu kasheshe k'isombeere abantu banemeja kuzinka motoka simbere y'ibiro ku katonda mu district abantu abana bari mu bumva yakishaka district yantungamo hama constituency east aha cyaro kimwe umuka gumwe
motoka zija ziri ibiri yinjiye imbere ya wishi ino motoka yagongeramo abantu 15 ku muhanda shayikini shumusheshe motoka itumirana na basi n'ikamanya cyayo kuri hasangire mutwe adereza ngo basa n'ukamurangana na taxi accident ya mani ndomo amuka bwangu ngenda ntayo motoka ambulance nija kukaho sanga abantu imbere andi babiko batema ibintu abantu bafire ati yaro haba bari bakiraho jaho cyake gukora kandi bakuteka mu abakuru teka yima ni nyice ni twara cyenje wanazongeza ni ngapi kwa watu certificate sike berembo watu wafungu accident isingira muno kubaho afahamu kushanganta ampsezini zihali tiongule nejwa kwa accident yendi ni yemwe biko ana kopoko jweri ya accident yendi abasukana bakulindira hifu wao ne jweri ya accident yendi ya link yango majani betuka kwa matuyamba no hagati matera hams enkoto matoka na sofa na silva ne jampo Rugantungamo kuja kuzika mu karo aha katogo steka ati motoka twashagamo bafune ndizo ibazamo yasigaye ati kaba bagimye myinshi tunga amakuru kandi yakomeye matoka zitomeranga ine saa 10 yowe mpira segmene emu nasanga abantu bamazira kufatwa mu mirambo 8 kwa kumba hanu harwaju taxi yone ho ire uko kwebe kasgere abantu abarugiremo abo mesa arugiremo abantu babiri abakuru bato abasigire bona bafuire abantu 8 bayine bisabo bapayira kandi bona bari mu rwanda mazima ndi kugamba n'abitu kakurusi namwe wala wao nakayinjaka Amise muhendo yo ana yo konekitizo owe kato na wakatungapo mukazwe bamumba kalo muyanya ngo driver wayo wafu